Бүгүнкү ушул Таран базар жергесинен чыккан айтылуу Мамат Балбандын жаркын элесине арналган жылда салтка айланып калган улагыбызга кош келипсиздер, урматтуу улакчылар. Бүгүнкү улакты мыкты деңгээлде таза тартип менен жакшы өткөрүп алалы. Көтөрүлдү, жалгыздап чыктың Медерби, КамАЗды көздөй айдай бер. 2000 сооруның бар. Айда Медер, айда. Бутты ташта Медер бекен бол, КамАЗды көздөй келе бер. Сары торатта. Медер ошере тоголуп тур. Таштабай тур Медер. Алмаз эми ошеде. Ошере туруп тур эми, Алмаз. Assalamu alaikum жамаат. Мына бүгүн Мамат аканын тулаан күнүнө арналып улак берилип атат Таран базар айылында. Ушул улакты жакшы өткөрүп, соорундарды жакшы, уруш жаңжалы жок, жакшы өткөрүп бергенге аракет кылгыла туугандар. Соорун 5000ден 10 жол сайлат. Алтын куур 5000 сайлат. 3000ден 10 жол сайлат. 2000ден 10 жол сайлат. Ne oldu? Birbiriң менен урушпай, талашпай, таза ал чыгып жерге чыгаганыңа эсеп болот. Мына жерде азыр ат аталгандар бар, бир 5-6 адам, 10 чакты адам. Аларды жоктойбуз, андан кийин соорун таза сайлат. Жалыңа түшпөй туруп келип, мага бер дегениңе соорун берилбейт. Ал чыгып 10 метр жерден ал чыгып тышасаң дагы эсеп болот. 10 метр ал чыгып тышаганыңа эсеп. Анан жыгылып калдым, мага колума тийиле дегениң соорунга келбей эле кой туугандар. Ушундай да башында эле айтып коелу. Жүнүс барбы, Жүнүс? Жүнүс. Жоктолот. Жүнүс, gel mikrofona. Cemaatler, barыңар kuş kelipsiңер. Ulуулар, кичүүлөр, бири-бириңерди ызапта, бири-бириңерди ынтымакташып, мына ул жерлерде эме кылып, кайрырак экенсиң, эме болуп атат. Бириңе-бириң жөөлөп болуп, эме кылып турсаңар балдар. Баары жерге ашат, Кудай кааласа, ошол жерде турганыңарга. Ынтымакташкыла биринчиден. Бири-бириңи ынтымакташып, жакшы чапкыла балдар. Şu Mehmet menен жаткан Şu Mehmet жаткан жери жайлуу болсун, температуралуу болсун. Калган бала чакасына өмүрү узун болсун. Ушу балдары ham şu атасына окшоп чарандас болсун. Tek çıvırgardı koygula. Yin tek çıvırga salgandı jetelevdi ap kegilem yerge. Kasıngılaydı. Ben yerde jüre sonra jengil ula kaynanayınlar. Jakşı çav oynagıla. Tugandar, bizdeken aytып өтөлү, неме? Дұрыстамыла. Атаөткөрүң нерде Бултыры Медер торпогу чыгарып берген. Быйылына канча чыгарып берди. Анан элдик топтоочу алыстан жакындан келип атат. Акөз Беркөйүстөн келип атат. Ошолар Акөз Беркөйүстөн келгендер. Алып жакында келгендер капа болбогула эгер ачпай калса. Бул общийдин элдин улагы азыр мына ол жерде onu kişine götürüp kaldı, joktap koy degen bolboyt tuganlar. Bardığı kanivert menen sayılat sorunlar. Biri-birini joktap koy, jigilip kaldı, at minip kaldı le. Atın biri basıp ketdi, biri minip ketdi, devegile. Kaldı alıp çıkkanı ala veresin, 10 metre alıp çıksan ala. Atınlar mayıp bolmasın. Anam birinin canlı at gelip, asma bine taramazanıkta, birinin canlıdan at gelmegile. Birinin canlıdan at gelip sorun talaşmakla. Birinin canlıdan at gelince çok. Taza yerden Birinin canlıdan at gelince geçer. Hiç cevap koyarlar. genelde olarak koyun. Yedi karmadan geçti.
Amin. Allahu ekber. Atçal жеңіл болсын, жақсы улақ болсын. Жүз дамылаға ашады. Аты жақсы шұрқайды. Молда екен. Талайға бер! Ja қатуға жатады. Бүгін Мамат Палванды ескері улағына достору, ушул айылдан шыққан палвандар, Өзбекстаннан келгенден бері қонақтар бар екен. Анда бір екөөсү ушул ағаларым мен сүйлөшүп өтөйүн. Биринчиле бул баштан Мыктар Палван эке. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum cemaat. Mehmet dostumuzdu eskerip bugün Tarambazar ayı eskerip ulak verip otağız. Dostumuzdağı ömürü kaltagen yaşasa olatıla. Emni değil, jatkan jeri jaylı olsun, toprağı torpa olsun. Kalgan ömrümüz şu bir tuğanlarına kadarını versin. Bunu mareke ustağı tınç aman olsun. Eldağı tınç ülörüne jet olsun. Biyaktağı şu Mehmet dostumuzun dostları, biyak Özbekistan'dan gelgen dostları. Жақсы екен. Жақсы екен. Анда мен қатары менен досторум менен сүйлөшүп өтөрөйүн. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaatlar. Bugünkü buna Mehmet dostumuz eskeri buna ayrılaşları ulak verip atıptır. Şu ayrılaşlarını Allah kollasın. Şu bergen eksenlerini Allah kabul kılsın. Mehmet dostumuz yatkan yeri jaylı olsun. Toprağı torpa olsun. Ömrü kısa olup kaldı. Şu kalgan ömürlerin ballarına, tuğanlarına versin. Şu merikeye hem tüç ötüp versin. Şu yerler insan aman yine kayıt getip alsın. Жақсы екен. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar. Mına bilesler Mehmet dostumuz yaş ketdi. Жақсы eke qatarlığan жақсы palvanla çoğu jüretelek qayada olsun. Özbekistan'da bir jüretelek, Kırgızstan'da aytpaylı qoyayın. Açtı bütüle ulaqtarında bir olatelek. Hem ne deyizem, al dostumuz yaşasa olatelek. Şu macal alıp ketdi aramızdan. Hem jatkan jer jaylı toprağı torpa olsun. Şu bugünkü vergen şu elge rahmat şunda elder uyuşup buna tuğanlar var eken bir tuğanlar var eken şular birigip ulak ötközüp otat eskersin tınç ötüp geçsin hiç bireolerge jamandığı jok köngülü taza balala mına gün daha peline jaş olup açık bolup jakşı oladat hem kalanınızda bar tınç bola alır. Assalamu alaikum cemaat. Şu dostumuzdan hareketiyle bana vardız, karşı oturağız. Şu dostumuzda macalı kıskaken Allah Teala gereken onu aramızdan alıp gitti. Şu jatkan jeler jayıl olsun, topraklar torpa olsun, şu kalganlar bala çakasın çevre aman olsun. Şu mareke Kuda kalası şu yerimiz mareke ötközüp atıptır. Şu marekesizdagi жақсы tınç, şirin ötüp geçsin. Allah Teala şuğa alıp geçsin. Özbekistan'da dostlarımız gelgen eken. Keliniz, Özbekistan'dan gelgen. Sizden keyin mikrofondu alыңыз, sizge özgöçe. Yaxşımızlar, bilimizler. Allah Teala şu düğünümüzü kılgan ayıldı ihsalların dergahında kabul kılgan bolsun. Kelgeyem rahmat düşünce silap mana ulaq berip ihsallarda kılıp atadı eken. Allah dostumuz bir Kırgızstan'da emas, Orta Asya'da, Özbekistan, Kırgızstan, Kazakistan, Tacikistan diye ulaq çabuk polvon bolup yurgan. Ümidinde kıstayken ötüp ketdi. Şu ihsalların dergahında kabul kılgan bolsun. Cennet bakşılardan bolsun, ahiretden abalık olsun. Ballarga den soğuluk ömür versin, otasının önünü bosadığan bolsun, şu ayıldan ham palvonlar çıkıp köpeyip, şunday nimelerini jokatmay yürü olsun.
Sizge. Бүгін ушул Мамат укабыздын ескери ушу балдары туугандары улап барат. Ошонун алдында мына аяшталар турат. Өзүнө мейман келип калыптыр. Эми ушу балдарына дагы жакшы ниеттерди берсин, кылган иштеринен соо тийсин. Мамат дагы Мамат муктар болушу башы ойноп ушу кокон жак кылышып барып аттары калдырышады. Кече жакында биз да барып келдик ушу ошону тармакка айтып келдим мен. Бәрі сұрап атшашы, қалынат қандай, мұқтар қандай, мәлімет дейді. Оқпаған айын бар екен, анан эми бүгін қылған исада бәрі қабыл болсын, оқпаған құрап отейсін, қалған бала чақалары, алдында шоның апасы бәрі аман болып, тойларды берсін мұндан кейін. Жылыға дағы қолынан келгенде ұлақты бере берсін. Қалған исада паталар тейсін балдарына дағы. Омин. Assalamu alaikum cemaat. Бүгүнкү ошо Мамат Оосуздун улагына келген меймандар. Ошо эмне дейбизем, ушул Мамат Оосуз болгондо жакшы болот эле мына. 3 жылдан бери ушул айылыбызда ушул жакшы бир жөрөлүк болуп калды. Ушул 3-чү жолу өтүшү. Ушул Мамат Оосузга биринчиден ушул эми ушул жай жаннаттан болсун, Алла Таалам ар дайым ушул рахматын алып жүрсүн. Ошол мааракеси бүгүнкү мааракеси жакшы өтсүн, бардыгы жакшы болсун, ошо менен бирге ошо балдарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө тынччылык аманчылык берсин. Бардыгы жакшы болсун, ушу келген досторуна, эли журтка, бардыгына досторубузга, бардыгына Алла Таалам күч кубат берип, ден соолук берип, ушул улакты жакшылап, жакшы аман эсен баары кайтышсын. Бардыгы жакшы болсун. Assalamu alaikum cemaat, kelgen konoktор алсын, жакындыктан келген. Бүгін şu Tozuz Mehmet'in tuğan gününü eskerip ötközet kamlar Karamazal elimiz tuğan ılıklar burası çağır bardığı barımızda şu jakşı niyetlenen ötközüp atkamalak şu jakşı ötüp etsin. Azırkı sorunda tartı olalı ulan tavuk. Ekinci sorunun nesi? Zamir aka. Ekinci sorunun nesi? 5000 var Zamirbek balon. Assalamu alaikum. Taramazar elim, gelgen meymandar. Mına gele жатқан mına жаңы жылыңар менен бардыңар. Жаңы жылда жакшы тилеген ой максатыңарга жеткиле барды. Şu Mehmet Kam'ın ulagı tınç aman ötüp ketsin. Gelgen meyman dostoru, meymandar, aka ukalar, uşerde tuğan uruktar jakşı turup berenge hareket kılады. Ulak jakşı ötüp Kuda kalasın. Rahmat. Бүгүнкү убакыттын экинчи сторунун таштап алган 5000 алган ушул айылдын палваны Замир палван өзүнүн көк аты менен таштап алды. Assalamu alaikumlar. Büyük cemaatin gençleri, meymandары, бүгүнкү достуктун эскери тууландыны ойлап, şu достуктун жактан жайыларын топкалап болсун. Аруа менен укрупуталарын бала чагаларын колдой жүрсүн. Ушул бүгүнкү мааракет тынч өтүп кетсин. Достум жакшы жайларын топкалап болсун. Dostum sorunuz. Allah'a. Assalamu alaikum cemaat. Şu dostum maalesef sonunda da tezkeriyor. Ne diyeceğim ben? Şu maalesef tüm çözsün. Algan yaşın bala çakasına nere şeyleri nelersin. Şu maalesef altın çaman ötüp etsin. Şu canlı yılda şu bağırına den soğuk işinizde iyi olsun. Assalamu alaikum cemaat. Mehmet dostumuzun ulağın berip atatına Karamazlar jurtu. Şu dost jağı rahmat şu etke dağı şunça. Şu ulağı tınç ötüp etsin. Şu Mehmet'in kalan ömürün bala çakasına tuğan uruğuna versin. Karamazların palvanları şu ala ergile. Allah jakşı ötsün, tınç ötsün. Aflan ne geçti? Assalamu alaikum cemaat. Ulakka hoş geldiniz. Şu dost eskerip ulak çağırttığına şu esin aman tınç aman ötüp etsin ha. Mehmet dostum çakkan jeri jaylı olsun. Sen ona yeme uç. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğandar alt yakından gelgen. Tuğandar assalamu alaikum. Ular bizi silah akam arvan silah. Gelip ataslar. Elge çoğun rahmat şu жылда narak veren topta ötkörüp
Elge bizden geçse üzür ey. Şu жақсы ötüp geçsin. Akam жатқан жер жайлы olsun ha. Amin. Kerimli 4. sorunun esi Kumarбек Балуан. Aslında uyuşturucu arkadaş size rahmet. Şu Mehmet Agan Karvan oldu. Şatkan yer jaylı olsun. Şu yerde ayıtlatan kalatörden bari kabul olsun. Amin. Karavalaktan gelgen Keldiş Balуан. Көтеріліп шықты қайра. Мықты берген қатыраңқы. Beşinci sorunda alçak taşta algan Kataranka'dan kelgen Mıhtıbek Balуан. Hayradan daha götürülüp gelip kaldılar. Kel Mıhtıbek Patadoğan'da böyle. Selamünaleyküm. Ramazan Yolda rahmat Mehmet Agan'ın siktir. Labi Tavuk Malli. Şunu eskevlerin eskevlerin rahmat. Amin. Şu Mehmet Agan'ın jaktan jaylı olsun. Bu foto olsun. Kamera çevir. Kotarıldı. Bir de son çıktı. Şulat satılat. Jigitler bugün kulaktı Mehmet Balуan'da taza tartışa sergile. Torpaqda öte öğrenmez. Buna alt maydandagı jakşı. Görüntüler köp. Oo, buşta. Eli köp. Dizilip duran adamlar, görüntüler. Bak orada sonra. Yetti. Çıktı kulak. Oo, nereye çalışıp var işte. Özünü tartmasan da oldu. Dönbet. Mına otur ol bırak. Ber tur. Özünü tartmasam okşoy kalat deyin bari. Көтерілді, жерден көтерілді жалдан бі. Hazır sorunçular айтса қабарыны береміз. Алмаз Балуан'da келе жатқан отыр приним. Алмазды көрелі. Қашқа атмайын, şu Taran Bazar'dың Балуаны. Американский чавам деп қалчылы, американский келе жатат оқшы. Bu bakın mı? Muhtar Baluan'da o. Жерге urdu. Çidegiler hareket kıldılar torpaq jerde. Torpaq jerde hareket kılavuz. Kötörüp çıkıp Kamaz'ın aldığına gelip bir taştaptı. Adambek. Aşırasın. Kötörüp çıkıp aşırı 3000 alasın. Aşırı 3000 alasın jigitler. Şartalıktan top giren kaldı, şartalık kaldı. Şaması götürüldü okşayıp. Hareket kılıver Bekem Bolcu gittiler. Götürüp çıkıp 3000 alasın. Aşırı olasın. Taşta vaysın aşırasın. Arka terke kılıç oynaşıp jigitler. Kızı oyunun kumarına batıp etti kara atkin. Eki futayla basıp araytatı. Bölümü de
Ko'tarildi, surildi Jog'ari Gözde jo'nab qoldi, atlarni urib qoldi. Qaysi polvonning jalidan chiqqani qoldi. Suyruq tavi, jampa bastı, attı çaptı. Böyle gayrı aşırı olasın polvonlar. 3000 so'm sorunu var. Şivar aşırı olasın. Oşo çöndüğün Zor götürün. Bir kadar adam satmaya kalat kesmeye. Bir. Aslanmaydı mı? Tarambazar 83 miki. 83. yıl kımiki gel. Çıkarıp Muhtar Palvan'a aşırı 3000 so'm alasınlar. Mana shunday o'yinda uyushtirayotgan jil sayin salt qaylantgan Tarambazardan eline, yoshlarına, oqsoqol qarilarına cho'ng rahmat. Aramızdan o'tgan, tarixda iz qoldirgan, eldin esinde yaxshiligi bilan qolgan Mamat Polvonni eslab, jil sayin 1-yanvarda shunday uloq o'tkazib kelayotishadi. Bu degan o'ta cho'ng ellerдің жақшылығы, aramızdan ötüp ketken palvonlardı söylüyor. Ulayım ile oşunda ıntımağınlar üzülmesin, ulan tayargile Katarınlardan, Mamat Polvondan aşkan palvonlar çıksın. Tarihi adamlar, memleketlik işmerler, Kırgızdın Kırgız boğuşuna salımın koşkan ölü insanlar Tarambazar jerinden de köp çıksın. Alga jigitler hareket kılavuz. Jerge 3000 emas arnamız taştaldı. Çıkarıp Muhtar Palvan'a aşırı alasınlar. Ko'tarıp çıkıp Muhtar Palvan'a aşırı 3000 alasınlar. Sorun ko'tarilib ketdi. Sorunlar ko'p. Altın kurda var, Akçalayda var. Aytar alıp tüket almaysınlar. Algıla jigitler, azamatlar. Taza hareket kılıvergile. Istiqbol bari semiz ekan. Hambalda da geliyordu. Semiz ekan da. O uyunda turadi demak. Demak İslamda uyunda turadi. Bo'g'liqda. İslam mavjud ku. Jigitlar sorun ko'tarilgan. Sorun 5000'ga chiqqan. Ko'tarib chiqib Tarambazardan chiqqan Muhtar Palvonga aşırı olasınlar. Çıkıp Muhtar Palvonga aşırı 5000 alasınlar. Aybek biraz cüret ortada canlar. Men balam ko'rsamizga. Rusik dost cüret Rusik. ...83 miki Kamas'a gel. Tarambazar 83 miki Kamas'a gelip koy. Seni gütü açacak. Kıyın. Onu jampa tırnak el götürülüp bari kolduğunda top. Bet Tarambazar'ın jigitlerine rahmat. Oy Ko'tarildi, eldi gözlep çirilip kaldı, kimden jalına çıktı. Çıkarıp Muhtar Polvonga aşırıp 5000 alasın. Şerge düşüp koldoşuydu. Ынтымақташып қолдашып, bir-birimizді жөнөп таяп, hareket kılavereli jigitler, sorunlar көп. Bir sumka sorun var. Sorulup kaldı. Jigitler beken bolgula. Ko'tarilip kaldı. Ko'tarip çıkarıp, aşırıp Mamat Polvonga 5000 alasınlar. Oy, jaman saladı onu. Umarbe'ye çaldı. Kaçırışkan kılçaynaş böyle atat. Talaşıp atat, tartışıp atat jigitler. Kökbörünün korkunu çıkarıp atat. Hareket kılavereli jigitler, azamatlar. Keldi işçiler ortadaga. Kılkıldagan karatağında olgun eldin köngülün, kumarın kandıra oyun görsetkile jigitler. Taza bilek bilen. Karime. Jo, muzdaq içme. Ko'tarib chiqib
Bana Muhtar Polvonga aşırıp 5 ming alasınız jigitler. Hareket kılavergile. Aybekler jirat, uşulan jirat. Jigitler hareket kılalı. Sorun köp. Bir kav akça var. Oşonun barın tülötüşüz kerek, hareket kılgıla. Barımızga jetet münasa kılalı. Buna bugün Polvandı söylep, Jarkın elesi söylep, Özbekistan'dan beri gelgen, dostları gelgen eken, Fırttan gelgen konuklarımız da var, muhtekenimizi görseteyle, tertipte, terbiyeni, bereşendikte, aykol, jomartıkты görsetip çavalı jigitler. Bari gelgen eken, Reis, Karambar, Kalmak, Kırçın deysindir. Bu töreninin mıhtıları çoğulup kalıptır. Ынтымақташып жігіттер, жақсы ойын көрсетелі. Ертең барпыда чоңылақ болот. Барпы өткілі. Қайрат қаршып кеткен бұл Қалмақ Кырчын. Қалмақ Кырчынның палваны Қайрат алып көреді. Мұхтар палванға шыры оласын Қайрат. Жанында, сай жампа. Жампа ташта бер. Kırgızstan Rusya'ya belgili palvan bu. Ana telefonlardan koruyoruz. Rusya'nın bulunmurçunda ötken ulaqtarda da jalı kur ketpey. Жақсы игіліктерге жетіп келатқан мына шу Қалмақ Кырчынның қолына Қайрат Полван азыркы соорун 5 миңди таштап алды. Баталыбасын алалы ынтымакка. Аттын капчыгына. Қайрат! Қайрат! Алтын соорун да. Assalamu alaikum. Hurmatlı turanlar. Türkiye'nin 2024 жаңысыңыздар мен. Шындайлар бүгін şu Mehmet Akadır арналған улақ болып атады. Şu Polvon akabımыздың жатқан жері жайлы olsun. Şu ардайым şu Kırgız elinde ойнап келіп, ойындар бола берсін. Ынтымақшылық болсын. Amin. Eskilişimizin bari. Stadion толып қалды уже. Biraz. Hizmet fotos. De uka milbir stevetey kana. Uşan apkeç dostum. Çok bolsa kana. Tevetey de apkeç dostum. Zakaz mı? Bir gün video TikTok'a çıkaram ekonu tarttırıpçı. Tevetey giyip. Çokerat varsa gerek. Çokerat men mingizip video. Sen dostsun. Beresi bu blok Sancar. Atты minsen gele. Ova dostum. Atты minsen gele ber. Teveteydi. Oo burçta kızıp kaldı top. Öte kızıp kaldı top. Burçta kızıp kaldı. Burçta top kızıp kaldı. Erken barpıda çoğulak bulat ötkülü. 2 top, 3 tokuluyat, altın kur, aftağına, 5-6 kımbat bağdağı televizör, akçalay, 10 tay, 5 torpok, 15 koy, bağ aytılgan sorunlar var. Öte ergile çoğun bulat. Sentrinde. Top kızıp kaldı. Atın üstünde basmayız, serge düşmeyiz, çocuklar. Tevke salmayız. Ulaqtın kunun uçurmaylı azamatlar. Har birimiz hareket kılalı, uşululak oyunu taza. Saqtalып, keyinki muğunga taza ötesini. Sebepker olalı, talqılap жоқ kılmaylı. Taza kol menen alavereli jigitler. Bu şerde 100 bala çay atsa 80'i kol menen jan alat. Tevke kölmaylı jigitler.